मैं मर जाऊंगा लेकिन तिप्रा भाषा को कुछ दे के जाऊंगा। जीतेगा तो, हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। Kwbang ni takuk thai bukuk song norok ni thanyang topic tuwi hayo tamo 16 February tamo topic 16 February tini sing 12 February kok sai tong tai matro sal tham se jora tongku bicar ni bagi vote renani rights ni bagi vote renani satok jakmani bagi vote renani logi sabno renai bubagrano sabno logi renai bubagrano Kwbang political party log कहते हैं तिप्रा मत एक कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है भाई साहब इसी कौन सा पॉलिटिकल पार्टी ने 2021 में बीजेपी जैसा सबसे पावरफुल पार्टी को हम लोगों ने हरा दिया। जो सीपीएम 25 साल से राज किया त्रिपुरा में उनको 0 सीट पे हरा दिया। भाई साहब इस बार फिर से 2023 में 2 मार्च में तिप्रा मोथा का झंडा लहराएंगे हम लोग कैपिटल ऑफ त्रिपुरा में। लोग कहते हैं बुबाग्रा के साथ कोई नहीं है, ही इज अलोन। आई मस्ट टेल हिम टू द पीपल दैट बुबाग्रा के साथ अकेला नहीं है, वो पूरा 40 लाख सिटीजन ऑफ त्रिपुरा इनके साथ है, पूरा तिप्रासा लोग इनके साथ है। YTF TWF all the citizens of Tripura is now with Bubagra। लोग कहते हैं बुबाग्रा, who is Bubagra? People ask who is Bubagra? One of the cabinet minister who is also a state assembly leader had asked question to Bubagra, who is Bubagra? Today I must tell him that Bubagra is he who thinks for justice, who thinks for our rights, who thinks for fighting new changes of Tripura, and all the section of people, 40 lakh citizens of Tripura is with Bubagra now. Who is Bubagra? Bubagra sabo Bubagra ni kok khanama bai sini jotto bukhani thui basa oi sini sak ni bikmo basa hayo Bubagra ni kok khanama bai sini thuijak bukharo taise rotone hayo Bubagra ni kok khanama bai lengjak chori suru se taise phanti soi basa hayo abono Bubagra sabo Bubagra lion haise lion has come haise wo lion 2023 Kwplai khaye chobano Kwplai khane bage Bubagra sini logi hai tongha Tipra mothano buichao Khwroksa political party Siru Tiprasani bagi hine no my friend no Tipra mothangkai joto section of people ni bagi na haise SC section people ni borok ni bagibo OBC section borok ni bagibo joto citizens of Tipra who feels they are deprived, who feels their rights are being taken borok ni bagi na o Tipra motha haise Tipra motha ni darwaza khula haise BJP high political party ni kuti kuti rang tongo CPM ni kuti kuti rang tongo kintu Bubagra ni logi joto Tiprasani hamari tongo joto Tiprasani आशीर्वाद तंगो जत्तो तिप्रासानी blessings तंगो in fact जत्तो citizens of Tripura ni blessing तंगो that is enough to fight 2023 ni election ni बागे हाइसे बुबाग्रा नि लोगी जों जत्तो न मारनाय कौन सा साइन पे वोट देना है हम लोग को both sign of vote and I say in which symbol you will go for voting. I must tell you will get only 10 seconds when you will go for voting in the voting machine. Norni thani only 10 seconds or mane I say or 10 seconds o CPM agi khayu hune non yes CPM o sinani bagi thana nai BJP ni rang na jakhne non yes BJP o sina thana nai Congress ni ya pha sin o sinani bagi non ni bukha kok thana kintu 10 seconds o muituma khlanye Rwwi liton thimani 10 seconds o nor muituma khlanye Biswajit Debbarma thimani 10 seconds o Sar Sukram Debbarma no guli kokmani muituma khlanye jefur nor muitu khlanye bukha jawab rina nor no non bukha jawab rina only andro symbol simise taklai singruoi Bubagra no Kwplai khlanyani matro tai 3 din saltham jora tongo o salthamo jotto noni bukha khulgoi kha thijak bukha no roton ruoi Bubagra ni bagi fight khagi जों Kwplai इंगनाय 2023 Tipra sorok gtal itihas sirsinai a itihas no 2 मार्च जे मक्तै 72 बसर नरो गलायनानि तंगमानि मक्तैनो हुइ तंदे हाइसे आ मक्तैनो नारगि तंदे 2 मार्च जों मक्तै खिखलाय कापनाय किन्तु आ कापमानि तंग थकमानि काप मुंसे Kwplai इंगमानि काप मुंसे आ मक्तै बाय जों सेलिब्रेट खयै 2 मार्च Tipra मोथानि झंडा कैपिटल ऑफ त्रिपुरा दिसानाय हाइसे Bubagra आयोग थुं YTF आयोग थुं Tipra मोथ आयोग थुं जत सिटीजन ऑफ त्रिपुरा आयोग तंगथु Kwplai इंगनाय जों हामबाय। हिंदुस्तान में इतना रुपया का प्रिंटिंग नहीं हुआ है जो अपना Bubagra को खरीद सके।